e se tasi o li I whai ngā ruenga I tutonu o le LTA. O le ua reporti mai e le to tele. Mai se o nesio media. Ma o le ala wa ia. O sa whai lau so ngalano o whai tuana po. Umanga o su e su e aku I Samoa. E tala whea unga me uma. E waku ngei le aka marei ngoa o reuna lea. O rea kia ure aka marei ngoa. Even e mori maumoi fo i le whionga le ripule. Lai whafonga mai anai uma na o nge ki ai. Ai sa iei le vahenga no whai tuana po. Ai se I o uasia ma so su e su ea. Pe e iei se vahenga fo I le nei te iwa vai manu ai se su e su e ngolo whaia. A o le ura lea. O lai masaramia lea o kisisir mai. Le amai runga ia le amai tustu singan ne. O le mea ua ia whaia. Ua ia whaale o loo masalomia. Ua ia whaale au ngā ina. Whaale a ngā ina. Records o ta avale. Ale whale rento lea. Lea masalomia le mea. Ona lei. O le vaenga piko I leanga o ngā ruenga ar kangakare o ngofai. It's a criminal act o ngofai. O le crime. Mo ngofo whaale a ngā inga. Awalanga a akura su e ngā leo leo. E su e mai le ownership o ka avale ngei. Ma le sikala o ka avale ngei. Sa mo haile aku hupele. Wa le hengi me wa destroy e le ura lea. O le fasili fo ile fasili lo mafofo. Ai se au makua le fasanga ye o ko le media. Ai se au ko le publicly mako fka ngofi o ko ia le ko ke fia e. E su e maka upu ia mako su e leanga I le malo. O ko ia observer. Ai se au ko le o ye ripoki maka upu la. Ai ko ke lor ka kare sa fa ye ko. Lai o masalomia. Samoa, ke le fa pe te vatu a me onos ke lo foi to tele o to te agree fa tasimau. Ina ne vai manua la o file internal investigations. E o ye maula le lai fa fonga ma ke lo le mako ke le fia firingi. Io so ko nga ka I have your photo brother. Yes. You know exactly who I'm talking about. I ono se o to su enga to na nei lava. Le la unga wa le kafi le pending lava le kafi. Ai ole avatu la to fa to nga tasi lava le. Se ko fa nga solo ko internal investigations. Malo malo mo me Le nga it's a public information. E le se me la ka kafi fi fu. Le wo fa ya kusawa. Le nga o le masalo mia. Ai fa ko afa maungia ma ya fa msingunga. O le masalo mia o le ula le. Le wo fa le nga inga a ko. O le mea pito I pangati o le meta upure Samoa. O le lokare wari ia. Le ka valeia. O le any record o ka valeia. To si sila ba. Ka ko si le sila I ka valeia ka alo I ka mai. A o ile LTA, Land Transportation Authority. O e iai le sikala e iai ngoa o ai le sikala iai. Ale usu e ku he o le se mea. Sa already ya pe o fa ku already fa ku lango la kala ngang o fa ku po ai va tu la shot la shot inga ana nei le udi o ta penal ta to program ale o ko ka kalo kasi mai lava to te talo tasi mai sa ile linga la fai le internal investigations il mtanga ruenga o leo ina ia tau fia ina ne I tau vai manuai ia le whainga o su e ngai le liria. Aor kangaka. E le se kangaka e maualano no kulanga leo o whailu atu. E le o se kangaka whako awhenga ruenga ngafi. E le o kangaka e maualunga I Kongo le LTA. Leo o wakua le hinti ngakas. E maualunga I Kongo le LTA. O se kasi ngi o kangaka. E whaikau I ei whai unga whai ko Kongo le LTA. Ai pēr o whatu. O whanoa noa ana nei. Ina ua umaenga. Ya, ole au ko sai kasi. Ole au ko sai kasi. Ai peia na o faiatu. Mai maria mai tatu ya la ngai fai tafo. Ai fai tatu so ka ko ngaru ngai fai fakasi. Ai nga nga kuaya fo. Ya, fakiri foi mo le vai as fo. Ole mafu anga, ole tangata foi le ole tau yai mar te le ole masaro mianga o yo foi le. Le o fa le ngai nga a koa mar le skalo lenkusa. Le nga masalo mia hit and run according le mori mawar ka mo sem.
to vai o to le fainga o le ring o le ring foi le crime le o to vai o to Samoa wa le leinga allocate kama se au kangakangi e lengi kangaka foi le lau ke le fainga faiunga tasi le vaenga e taua la foi le wa laia no tango to tau fikasi ale ngo maria mai ka confiance ke lo foi le la ko upset mai ma ne you know I will do anything morkako ai le foi le avatu ai maria ko ko loko ai ona o le fanga solo ia ile su enga le kai miringe o le halala le na maria mai o ko finga ai o le mea mauti no lava o le truck ring le fai ngai ko ko Samoa wa o malelei o ngai ai la ko ka mai fa ungunga o so se makanga ruenga ai le o le top o le second top po le o le third in command e le so nga ui ka mai ingi au fa vasi e le so nga ui ka ma fu e le so la ko leo e fa unga kongo o ministry kai kasia ma kongo o forfenga ngal manu e ka ua kele la le fa fu fonga mai fo ia vaenga le malo mai se fo ka ngol leo mai la to o le fa so enga I have his photo, I have his full name. Ai ko ke lo me mari e lo e puli e lo e le ngo ko fa so e le fio nga ya na e la fu ko si la fia e fo nga me for ko la anga ke a mau fa ki ko nga ka fa pe o le fa ai ke nga karanga wa po allocate wa ye la ko kama mama fa o fe ar me ye ko si sila la o ko mele le la asu engi u mai lu e fa nga kala nga ole o leo e confiscate e fai nga kanga o e kasei mai ka vale o le a kasei mai nei ka vale ai le engi record o ai kongu ia ai sea e ia record fo ia nga maua o susungu sa e ki ai ku ka fai nga ka o nga menga le o destroy records ko vai sa mo le anga o le me o ia le ka ke pisa ko le a so il va nella ngai LTA poi la kila lo suma alo su then over to I'm with all of you ile manatulia si ale ava ko fu ilu va ko ilu fa kalia ya le o ko ya un lo tulanga ya ele umi fu isa ko fu i ka ko e fa ko ele umi fu isa ko fu ka ko records tanto watu al vai so fo wa le o te fa yatu o le vai so fo si la fia le lei la observa wala tala le no fa tu ne ai la ko fa foi la kana le anga ongi ka ngaka nge yo le lo la ke lo le ngaka ka fa ka ke e o yo kanga ka foi le ma lo lango fast wa o pumonia e le ngaka ka ale fast o le o chapi pile kala mong yanga io anga ongi ka ngaka fo nge e lango fa nga malo e si la fia le le observa ma wari wa leva au mai dunga sa loka wa leva la ko mai ya ai awaka ko ki o le la ko lo pala just because they have no values just because they ngi la ko wa ele haru fu ka ko kala me nga lefu o le o to italiana e tu la no mai mali se kafi ke hisia au ke lo ele umi ka ki il ka ko poku fakari kalima poku malo le anga o tu ainga tangata mi o le anga mi o kunuku pepero fa pengi wale van ka u fa ilo la lang a fa o la u mele awa isa se fa kwala u kala ele kai fe ko ngai le aisa ke nge mar kamare le u mele kala papa mar mele anga u fa ile ile. This is why o ki ngai ko inga issues wa pengi ma tu ainga tangata fo ne e makwa yo fio ku vai ro ye e kusa fo ipe ke sira mai ke fia mai ke o pe ka ke vai nga pe ke le I'm sorry awale me ka ke ese e ke ri ako ko ro se angi ro fo yo se mo fa le ko ai aka ko wo lo e fai le a mi o tonu se kako ngau uma makako ngau uma nga ia fakingo le upu e la le ukule mai
le langa o le kala o le au ai sa male au laula male au le momoe o le au le momoe le kumu male au le ka ele va ku fa fonga la tun le ka o mai no papa wa ka mai a o inga ova ka ko fa di maso ele o le vai le momoe a le o mai fia momoe la papa pa a o le van ka un ave le lilia e o mai sanga la papa fa pe a le o ngofo destroy me ele ina se me e mafainga ka se ia mai e aku leo e fela ko nga ruenga wakilia e sere la kikile records e so o kanga ai i kanga kangi kanga i criminal activities ni ke le ia o le me ka kaunga fai ni ko inga